Selamat pagi, Elon. Selamat pagi, Bapak Ganteng. Cinta ko, sayang ko, kuring ko, Bapak Ganteng. Ito, bibiri alamat palsu. Sa amin din. Baik na naman. Halo guys. Ya, wah, yan nasa menit seperti ini. Barin ko mo. Ano? Ya, selamat siang. Ya, kami di tongkonannya nenek ini. Tongkonan Langsa. Ya. Baik, Pak Asma. Ya. Itu mau pikir gimana kilo itu ukuran? Lihat sini sedikit ya. Laku memang disuruh lihat kembali. Berarti dikaroi lamai Kami tangma berada apa? di Dikaroi lamai Tongkonan batenta Langsa. mintu apa pakundun. Nakwa aku tak aku seta matedino lamputai itu di sana hukum Taurat. Dalam hukum Taurat tunanai atoran-atoran pemalaran na pogau tahun na pematua lampak dan diandor. Satu iota pun di pada barra-barra teku Madin lampak deh. Saya aku kumpas sundun nih. Saya. Ya moto teman-teman kusilu sabana salam pak kaboro na pong matua. Yate pasorongan. Na to marapu talang lanti tongkonan yate tak na diputai sangadina. May kami. Tatiroi lang kacamata kapatonganan aluk kasaranian. Kumaya tu pasorongan na nenek kita, jamalah na nenek todolota, atau bahasa nenek todolota, nasundunni uang Yesus. Langke pak gauran kayu nangka raka kayu sendal raka. Nabas timolan, pekerja rumah lakukan gora-gora tahun malah pasti itu, tinggi itu, banoto temo, tak mana kayu dipakai.
Langsung sudah dipakatul ako to Ibrani di pokada sudah mana bangunan mak den pisan joleko na te bangunan tongkonan bangunan Paarapuan. Lantai inanya teh yang untuk bangunan patula adi di pakala adi anna to umbangun di te bangunan ya teh yang untuk buah matua tu bangun itu makdam dan marisi. Yang mau Lihat dulu. lagu pauku te pananungan ta tole unangka itu belajar rasa bangunan Paarapuan ni di pabanta di pamatontongan. Stensilan nomor 4 Oambe Daun Surga. Ay tengah tayo ay malaki nitong kamusiraran nung isa mangando sa nga din na kanuman na rikokuwa. Banua tongkonan siate. Iya ke padang nanay bendang tao ke banua tong tinalumpa tolat tombang. Belanda tongkong nanay ukilalay to nene di kuwa nene tumang kami pape mantara bukula ko hatang di karena. Tongkong nanay utang nung kami saramanen nanay umbangun kasih turusan. Den naupa anna mintu tu apa di pokada daw sali alang iate ia mo kadatang pakundun ia mo bisara men pamaatan pena napak tangaran patoyan ni opuang dia may mintu balak ti alang iate pasikan belay ta apang kila patoyan ni dia may kamasagaran na angin bara Mas Sulo yang itu tuang Pastor Petrus Bine Saramai PR Kikua Kuresunana ki Pak Rapuan Dako to dito po ko na sa tarampak. Ya. Bomba ka din ito nito. Yang penting di to po ko lang na sa tarampak. Barakaya na kuha, oh. Ya mo. Guru, guru kote guru
Susun nilo omay den pakosong lo. Tabe. Asusun nilo omay. Atur meloy. Ya, tire terulang kalalang. Oh. Kalau lapo hanggang na tumangma daw tungkonan ilan pada nga dilimbo. Tontong di Pasikasiri dato nenne bidi Pasikatangka ng Pulembang. Yo, mana ko nerengel, la dito mo marga bangke. Kita lampiran jomai toparanya siya kamu itu rapu turampu makbumbul lolo. Nasundung to panguran dirandian tatu parapuan. Ya doen to wai lato orona salantaran pagaturan na kini toboki. Beran na yan ito berkisalan lamay tarampak. Tangpon no penam misay ungkur subanga itutong konon. Den tobarra daw te banunga natampiang ki nene tatombang solalong panina lak lekon kosong aja pakainya nang kali kata berui patandukan dentro. Saya ambil gambar sedikit subscribe. Selamat siang pengenalan tangan pengenalan pulang. Kami siang rokok kepada lakangan. Kami kerahkan rokok kepada dekarua. Kami siang kama tegangan kamu. Kami kerahkan kama tegangan kamu. Angkarana benaki siang. Paluana tiga tondo. Kami siang lakukan atas Yusuf di pulang balang daripada dirimu. Kami kerahkan lakukan kaiman atau siturunan di pularana alam depalun. Kami siang lakukan baru kuburan politik lebih dia. Kami kerahkan lakukan sukan lauria. Kosong berliburan di bawah luku. Kami kerahkan lakukan baru lawan nasional sandagada lan di bawah luku. Kami mesimankan lakukan baru lawan bangkele ilam pada dirimu. Pagkalang simankan laku anggana atau saudara nalu to usahakan tangan dan bicara di peperangan lantai abuna bangunan kedua di pembantuan lantai sangkana lantai pandai sikan gato imo ulun tengsoria diri untara kayu gadua kita pawang semanigina sora dingku guna wanna anggai guntur boleh sagana kasan dogo pandala anna komboroni berkayu gadua sakka misal leariru ditambahi saton dogoda diroli sabadu anna ratu lipan ngara tamman rampu hitung karayina anna towa semanigina ditambahi saton goda diroli sabaruanna ditambahi tona arapu
karaimi. Ulla sisi tondo, la silio, di teganda tebrang leon. Padang nak pai susudi, umpotanda noti langit. Bando keboro tada indo, banua panggoa toda, rante sea toda. Pengalaman ma, pangekoran tidak, balaran kundai kulo. Banuan na bagutinde, kueran talingana, nakataku tomeapi, diramban to saerede. Mandu kunalakalakai, mama. Pare suke. Rokan. Halo, nih kapela. Madina Tanoran. Madina Komil. Yake, Tori Komil. Yake. Di Kamali demi yang kota. Siapa kata? Yo, jangan rusak. Si Masud ini baru kirim, baru dokter tahu tangan. Ya Allah. Ya, selamat datang di Tongkonan Langsa. Iya, waktu kita keluarga tumbasan. Minta tolong kalau kita selasa, kita akan doakan. Nang silele pa ini makan tak tebati nang orang mo nilapo eh. Batu hari ini batu Tongkonan dan kita oleh Pak kurang semangat lo kamu tu paringnya tu bara saya nak patula ambil. Halo Om. Ni terapi air dingin. Kira ni apa? Yang lepas tu